Ngisacela ukubengelela nguMangothobane sangoma esibulawa nyezinye esibulawa amathamba. Mphathi wekhubalo sandla sensimbi isigaba sentapho ehlezi ibomvu zamadoda. Ndela nje bathathu umanzi olwandle umanzi ababaye. Ngicela ukukhuluma nawo amabhodlela amabili. Khona elinye lingekho la. La mabhodlela kufanele uwathole wonke. Uthatha nga-1 lele le-green lihamba nekhombo yalo, nalele libomvu lihamba nekhombo yalo, nalele limhlophe lihamba nekhombo yalo. Yikho kufanele uwathathe wonke njengoba uwabona la mabhodlela. Uzothatha nga-1 ke amandla mayengekho. La mabhodlela ayadingana ukuthi uthatha lele li-green bese ubona into zakho zivuleka. Kuzohamba hambe mase isheshe ivaleka ngoba kukhona elinye ibhodlela elishodayo. La mabhodlela ayadingeka omathathu. Kumele uthathe nga-1 ngoba ayasebenzisana, ayalekelelana. Yikho ke ngithi ke umuntu angathathi ibhodlela elilodwa ethathe ebone into zakhe esikhanya mayesethi ayisengiright. Qhubeka uthathe nalamanye amabhodlela ukuze ikwazi ukuthi into zakho zivuleke zonke ziphelele zingabe isavaleka ngoba lelo gcina lisuke selizoqinisa le zinto zakho ukuthi manje zingabe zisavaleka ngoba ngalesikhathi ugeza udiliza amathunzi lezilwane lezo idilizayo konke lokho okukhiphayo konke kuyahamba kuyobika lapho kwalandwa khona ukuthi nazohlala kuwe mase ke lento iphinde ibuye kanti mawathathe wonke leli lokugcina liyavala ukuthi lezi zinto zingaphinde zibuye. Yikho ke ngithi ke kufanele uwathole wonke abalekile wonke. Bese ngikhuluma ngananti ke ibhodlela leli ke engikhuluma ngalo okwamanje leli ibhodlela loqina leli usebenzisela kuphi ehlathini noma ehlane. Ngiyakutshela ukuthi lenze njani. Leli umuthi lo engufakela kuleli bhodlela. Ngiyakutshela ukuthi ehlane fike wenzeni ukuze ukwazi uqina ukuthi izitha zakho zingabe zisakuthola. Wonke umuntu ogadlayo engabe sakuthola. Nanti ibhodlela namandla athokoza uMango.